بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير ابن كثير آية بناني أن يكون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيكارسو يهجريا باكلي أني كمناني أني بيناني أني ولنفلا سهر الرجب min ya hijira sankalo wolon fulanna be sunyo tani durunai miladi nasarau ka jate ba fulani mugani woro sankalo folo be sunye onani nai ambe dawrabu masjid rajjago ambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا مس الإنسان ضر داءنا على مسمي أهيرا كتشا كورتا لندو أبانكي باريالا هذا مدين كالله هلالا نتوري هذا مدين سرو على فإذا مس الإنسان ضر داءنا نتوري هذا مدين سرو abenne ala wale o kera banaye o kera fantanya isa o kera denko isawa ni tora kuni hadama den soro dro abenne ala wale summa ija qawwalnahu ni'matan minna o kofe ninne ala yen nema dama nema mimbora ne ala fe kakaye قال إنما أوتيته على علم أنا فنياي على ينينما دينما على يادو نينا كاكادي أودي أتوا يا دينما ube ala ya dinne manka doni de kambe fende kalama tafsiri chaman benala bal ala kwai nin tegiye mimiri koninne ala ye nema min dama nyaado ana kakade ode ya to nyaadama ube doni de ba bolo ode ya to ye nema insoro ko into chokolade hiya fitinatu ni nema ne ya dama puru kala jarabide
walakin aksarahum la ya'lamun mais mogo camante ode do ka foni ala ye nema dima ama dima ni ka doniye ama dima ni ka ceyaye aye nema dima billa jarabide yala ibe ala bato nema in kono ube be ala soso nema be di mogo mani la jarabide camante ode do qad qalaha alladhina min qablihum mogo ye nin kuma ɲɔgɔnna fɔ nin kuma fɔ bagaw ɲɛ komi qaruna ɲɔgɔnna qaruna dalla nin kuma ɲɔgɔnna fɔ fama akhna anhum ma kanu yaksibun mogo minnu ye nin kuma ɲɔgɔnna fɔ nin kuma fɔ bagaw ɲɛ u ye baara minnu kɛ u ka baaraw ma se ka foyi ɲa u ma tuma min ala ka lajaba nanu ma fa asabahum sayyi'atu ma kasabu u ye baara jugu minnu kɛ u ka baara jugu ka sara jugu y'u sɔrɔ wallazina jalamu min haulai awa ni mɔgɔw fana kuranna jiginna minnu fana kan ni min kɛra tɔɲalikɛla ye u la sayusibuhum shay'atu ma kasabu u fana ye baara jugu minnu k'u ka baara jugu sara b'u sɔrɔ wa ma hum bimu'azzijin u tɛ taa ka ala da fana awalam ya'lam ala ko ya'lam nunu madoa anna allah yabsitu rizqa liman yasha wa yaqdiru ko ala be mo ka garjage fense min ka garjage fenseli ye ala dia o tayira ko abife o yaqdiru ala be mo fana ka garjage koro ala ya kanu ka min ka garjage koro o tayira fana ko atife inna fi jalika la ayati liqaumin yu'minun ala ko tamance caman de be nonu na mogo ye mogo munu ye mu'minu ye bun kasir ko yaqulu tabaraka wa taala muqbira anil insani ala ko alami na hera kacha korta lendo na banki bariya ka bo hada madenna annahu fi hali darrai yatadarru ila Allah azza wa jalla ko hada made ko tora wakati abedda makasi kata alama wa yunibu ilayhi wa yaduhu aba yere sagi kata alama abe ala wale wa idha qawwalahu ni'amata minhu baga wa taga min ala ye nema di ni hada madin suguma mi tora ya sura ye ala wale ni ala ye nema dama nema min bora ala fe abe yada abe danteme وقال لكم إنما وقال أتجبافو إنما أوتيته على علمي على ننما جنما أيادنا ككده أي لما يعلم الله تعالى من استحقاق له على ننما جنما ده ني على بعضو كونني ننما ككا ودياتو يا جنما ولولا أن عند الله قشيسو لما قولني هاجا نكره كره يا فنتون تنيه على في اتونتني دي نما نياي على يني نما كره يا فندو دي بنيه على في تيتيرو دوبي ne bolo على في ode ya to yen ninkinye ni ote ala ten nindi nema atigi benende fo qala allah azza wa jalla alakum masammin ka bakoro talinu bal hiya fitnatu ay laysa li amru kama jama ko te komi nin tigi ya galon fo chogomi koy to o chogola bal inna ma ana amuna alayhi bi hadhihi ni'amati linaqtabiruhu fima ana amuna alayhi ne alayen ni nema ka tigi kare purun kala jarabide nya nema in kaka purun kala jarabin ni nema de nema minya kaka ni chola ayutiu amu yashi yala benne ala patowa uba ben soso nema madama ko ne ya dama ko mbado ana kaka de amadama ni woyede nema indira mani la jarabide yala benne ala bato ni nema kawa uba ben soso do ما علمنا المتقدم بذلك
ka soro ka faraka fana ne ala bado ka korode ko ni nema indira ma beke minye mbodo ka koro mbodo me nema be dira ma uba fo ninde ma al ilmi juhuri doniya min be bila keneka sino ala ba atigi do ka koro ko na ye nema dama bella ba ka ke min ala bodo me ni nema dira ma akera o chogo la fana ko nye koye doni misa na ya kekeneka linafta fahiya fitnatu ay iqtibaru ni nema ye la jarabili walakin aksarahum la ya'lamun falihada yaquluna ma yaquluna wa yad'una ninde koso mo chamante nindo wodi ya to be femfo be minfo anu be fen wole katu yerema be min wole katu yerema qad qala hal ladina min qablihim mugo doyen nin kuma fudu nyew ay qad qala hadhihi maqalata wa jama haja jama mugo doyen nin kuma fo kan nin galon kuma kafo wulunye wa anda hadhihi dawa wulufuleka woleli min ke katu yerema ko nyogona wole katu yerma mo ya ake ulu nyew kashiru mimman salafa min al-umam man to munun temena ununye man to munun temena ulunya chamanya ninke ula ninne ma min duru madroba fo niya ninne ma dirane ma a nena kakade odiya to ala ya dinema na ya soro titirite ne bolo ala fe daraja do te ne bolo ala fe aten ninke nye chamanya ninfo ulu nyew ومن قارون نانيغنو فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أو يتغن ويبارا مننكو كبارا وما فوين يوما أي فما صح قولهم ولا مناهم جموهم ويكما من فوق كما مسحا ويم نفل من فرفر نيغن كما فين نفا أما وما كانوا يكسبون جمع من تنبو بلو أنو ينفل من بارا سرو وما فينا أمة تمام على كلا جبنا نوما فأصابهم سيئات ما كسبوا ويبارا جغو منكو كبارا جغو سروا يوسر والذين جلموا من هؤلاء أي من المقاتبين أو قرانا باكي كمونو فنكما نغنيا نو فنا يمانتون تمنو مغن تمنا كان نكما نغنا فوني وكبارا جغو سروا يوسر چغمي ده قرانا باكي كما مغن فنا في ufana ka bara jugu sarabu suro chogode la nu yennin kuma nyogona fo sayusibuhum sayiatu ma kasabu ay kama asaba ulaika ukabara jugu sarabu suro komi munun temena ulunye ukabara jugu sarayu suro chogomi wama hum bimuwajjin ute ala dafana kama qala tabaraka wa taala komi ni alako alami heraka chakurta len mukbira an qaruna na yan kibariya kabo qaruna ma mo jumanyen nin kuma nyugona fulunye qaruna kuma la yeri yan kibariya kabo qaruna ma chogomi innahu qala lahu qaumuhu qaruna kamugo kwama la tafura ko qaruna kana ni sonja minye dantemen ni sonja inna allah la yuhibbul farihin mo min ben ni sonja ni jian nema ye dantemen ni sonja ala ta tigi fede wami qaruna abora kam masirila akam mugo munu le mane jon doni ke bagaw uya waju ko qaruna yufulen ni sonja danteme minna kanake ala tafe wabtaghi fima ataka allah dar al-akhirata ala yanni nema min dima jian sonyine nay l'akhira ala yanni nema min di ema l'akhira ka sonyine nay wala tansa nasibaka min ad-dunya o kananya na fana ala yika wajibu munun bili ka jian kono ibe saka wuluke yere ke ka don finu munu ikaka ko do ibodo dumunu munu ikan ko do ibodo so nyuma munu ikan ko o jo ko do kono ibe sako ke kananya no fana ko ibe sako ke me la gara so de nyini ni kan na furo nye wa hasin kama ahsana Allah ilayka nyuma yaki kan na folola komi ala ye nyuma yake kana ema chokomi e fana kan nyuma yake mogoye
wala tabghi al-fasada fil ardi qaruna kana ciyani la nyini dugu koloka inna Allah la yuhibbul mufsidina ala te ciyani kala fede tumami qaruna doni ke baga munum ba kam mo law ya waju kanun kuma ufaye ka waju ayem munjabi qala inna ma utituhu ala ilmi indi akwai ni na fulo ni min fulo ni ne bolo ala ye ni na fulo di ne ma ala ya do ne na kakade ala te ne la jabanoye parce que ya do na kakada ya di do ba fo ala ya do ala ye ni na fulo di ne ma na fulo bara chogo ne bode do ne be na fulo bara chogo de be commerce de do de ya to ne kan na fulo suru aye afote awlam ya alam ala ko ya la qaruna ma doa أن الله قد أهلك من قبله من القرون كو علي مغودو حلك عليه من هو صد منه قوة من كفنك غير قارون وأكثر جمع وينفلو فرنيغونك كتمفا قارونك يلا قارون مودوا كافوني مغو حلك عليه منو فنك غير كتم عليك منو نو ينفلو من فرنيغونك ani jama min tumbu bora kacha de tay yala le modwa wala yushalu an junubihim al mujrimun yawmal qiyamah do tinyali kelaw ala to nyinin kaw ka junubu yerela parce que baadu yeminke abe malika unya mari doro ku takatu fil jannama kono wa qala ta'ala alako ayawre kono ala min kortalen wa qalu ko نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمؤجبين كافروكو كو أنك نفل كتشا أندن كتشا وأنت لا جابا وقال لنا موني ألا ينفل چامن دي أو مجيا كنو چغمي كدين چامن دا مجيا كنو چغمي أو هاري الله غرنهم كنو نمبه هرا دي سروي أنت لا جابا كافرو يندلك نفو وقوله تبارك وتعالى نألك ولم يهرك تكرت لنو أولم يعلم أن الله يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر أي ويوشيه على قومه على بمغدك غرجغ يروى ويضيقه على آخرين على بمغور فنك غرجغ كرو على بمغوك غرجغ يروى كاسر على تيفده abe ka garjage yirwa kasura tife abe mugo do ka garjage koro kasoro ala bife ala ka jonyuma do be ala bado minye fantanya ni bolondan kolonya ode hera inka jomin fule ni nyemba fe ka daraja min dama jiya mba fe ka nema min dama jiya fantanya de beke sababu abosoro la gar mba fi kan nema min dama jiya ewa jiya mba fi kan nema ni daraja min dama la gara fantanya de kanyi alema ni woye fantanya de be sika daraja kurta jiya fantanya de be ke sababu ye ka daraja kurta la gara kan nema dama la gara ala be mugo doke fantay nin kama aba nema do kan ye ni kera setige ite on nema surabi ke fantay o kama ala boke donc wode yatu ko inna allaha yuti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yuti dina illa man yuhibbu na chodo la yuti al-imana illa man yuhibbu ko ala be mo min feo ala te mo min feo ko ala be jiya dima mais ala te dina di mo shima fo na yemin kanu ka fo karasa ala ba fe o yere franci o te do o ta manchete ko karasa nema babulo ko karasa jiya kan nema soro setigido o te ta manchede ko ala bafe parce que jiya nema ala be mo min feo ala te mo min feo abe jiya kan nema dima ne mo nyuma do fana be ni ala ye jiya kan nema di ima shinji tugunaye ka silama demenaye ci dañoo fana fo ni'mal malu salih li rajul salih ni'mal malu salih li rajul salih ci den ko nafulo ñuman ñaana naabe mu ko ñuma bolo
nafolo min fana ni mogo min ye lagarinina ye an tɛmɛna ka hadisa la muhajirinu ka nafolotigiw u ka nafolotigiw nafolotigi minnu tun bɛ sɛbaw la ni muhajirinaw nana ko nafolotigiw ni baraji bɛ taara an bɛ salli cogo min bɛ salli an bɛ su cogo min bɛ su n'olu y'u ka wajibi bɔ u ka nafolo la a tɔ u bɛ sadakati ka hiji ka ɲuman kɛ an tɛ se k'o kɛ kide farada kɔfɛ subhanallah bi sabari saba y'a di fantaw ma nafolotigiw y'o fana mɛ u y'a ɲɔgɔnna kɛ fantaw nana cide ma ko ye min d'a ma u y'o fana don u y'a kɛ dɛ a ko jalika fadlullahi yuti man yasha ciden ko yala ka fasamanta de a b'a di mɔgɔ ma min y'a jɔ mɔgɔ dɔ bɛ ala bɛ nafolo di mɔgɔ ɲuman dɔ ma nafolo in o bɛ kɛ sababu ye fana a bɛ diɲɛ sɔrɔ n'a ye ka daraja kɔrɔta n'a diɲɛ o bɛ kɛ sababu ye fana a bɛ nɛɛma sɔrɔ n'a ye lahara n'a ye nafolo in dɔ hɛrɛ kow la voilà mais taamanse jumɛn ko ala ye karasa kanu taamanse jumɛn o la ni ala ye mɔgɔ min kɛ mumini a y'a kɛ limanadenw ye k'a kɛ ala batola ye k'a kɛ diinatigi ye o kɔni ye taamanse ko ala y'a tigi kanu parce que ala tɛ limana ni diina di mɔgɔ si ma fo n'a y'i kanu de mais diɲɛ kɔni a bɛ min kanu a tɛ min kanu diɲɛ bɛ di e ma inna fi dhalika la ayati liqaumin yu'minun ala ko taamanse caman de bɛ nin na mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye limanadenw ye ala de jɔn y'a bɛɛ ye ani dɔ kɛ setigiba ye hali a b'a ka nafolo kɛ cogo min a t'a dɔn ana dɔ kɛ fanta ye hali a bɛ min dɔn a da kɔnɔ a t'a bolo nin ye taamaseba de ye ala ka masaya la ayi la ibra wa hujaja nin ye taasi de ye ani huja nin ne taasi ni delilabaw de min bɛ ala ka masaya yira hadamaden ma ka fɔ masa min dɔn setigi de don ana dɔ kɛ nafolotigi a t'a dɔn a b'a ka nafolo kɛ cogo min yɛrɛ ana dɔ kɛ fanta hali a bɛ min dɔn a t'a bolo nin bɛ ala ka sebaya de yira ko masa min bɛ nin kɛ a wajibira hadamaden ma i kan ni ala dɔn i ka kelen pewu bato قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون أم ببون كسر من بها أم بولو تيبولو إبدا آية كلين دلا قل يا عبادي الذين أسرفوا ألقوا أكيدما أفو يا ألقى جو مين توسر القرطبي أكو قرآن كلانجور هري ياهم ببوسكا ياين إبشكو بوي قل عبادي الذين أسرفوا أكو ربو كانشو لو ياين يربسكا بوي mais qul ya ibadiy alladhina asrafu afo muhammad yo ya alaka jon munun dante mena uyereka kala soso ni junubu ni ala kutawke la taqnatu min rahmatillahi akana jigitigi alaka nemala inna allah yaghfiru junuba jami'a ala de be junubu be yafa men ni nye jonye tubu bagaw ni aya korote ko hada made ka dumi ka junubu ka ite boala de ko ala ya fa masai qur'ana be nyogon tawsirini wa inni laqafaru liman taba wa amana wa amila amalan salihan ala ko ni ala ka ya fa bay anin ka ya fa chama abe mo de min tubira de tubu baga aw ni ayate nyogon nguli fana ni ala ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u ni ala ko ni mo min ye mushriki yake ni ala te ya fayima ni junubu mun te mushrika mbo ya fa mo min ye ja wa aya ala kala ni be la garadima
ni mogo min sara musirikiya ka ina sera lagara ala te yafima mais ni aya la nyine munye jiya kono junubu niya ke jiya de kono kito jiya kono itubira tubu saratu wa sabatrela ala bi ka junubu yafaye o kera jeneyaye o kera mogo fagaisa o kera musirikiya isa akera junube ni koni ya ke kanyana mayinde kono itubira kasuri masala ba yafaye inna allah yaghfiru junuba jami'a ala de be junube yafa innahu huwal ghafur ala ye jon sutura bagade ibe ala soso ka junubu ka ala bi sutura be sage ka yafaye anko ghafur mustanqim min al maghfara ye nege banku fulade cidan tirila jahadu kelaw be annege banku fula sugur be iba sori kunna kata kele yorola abe fen fulanye abe kun sutura tilela ani finyewula ani nenewula bu binye kala munun ni tama munun ni bamuru munun bena kunkolo la fana bu fana kale kunkolo sutura ri yerala ani fana ewa minye ewa bamuru ni tama daw ku fana kale ulu fana kani soro o yerala donc khafur yo ode jombe ala soso ala bi sutura mote bo kalama ni tobira katala ma fana ba ya faye arrahim nemali kelade alay abi nema tubu in kofe bun kasir ko hajile ayatul karimatu akonni aya bammin fulani nye da'watu li jamil usati min al kafarati wa ghayrihim ila tawbati wal inabati kunni aya ye wolele de ka ala sosola be wole ani ka kafir be wole ani ulu tanaw ku be wole kata tubuma anu ku yere sagi kata alam ni aya ye woleli de ka ala sosola be wole i kafiriyo ala soso to ulu tanaw ni aya ye be woleli de ki wole kata tubuma ani ki yere sagi kata alama وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الجنوب جميعا أن كان كبار يقو على بالجنوب يافا مجوني لمن تاب منها ورجع عنها نمو من توبرا كبو جنوب ينادي إساقرا كتا ألما ألك يافا بإيدي مكتو إيكا جنوب بكا إباكي كاكي نوكو ننتوي إبافو إن الله غفور رحيم awa alaka yafa o be tubu baga de hari junubu futini fule ibn abbas ko lesa shaqairun mali israru ako kito be dume junubu ka ko junubu fitini te ni dume lembaka junubu hari na kera junubu fitini de ibn abbas ko ni te boala ko junubu fitini te parce que kana lajeli ke ni junubu indogo yale lajeli ke katam masade may bake kam ninkuta ode ka bonya laje wala ni aya bere jonye ni mo min tubere sagira kata alama wa in kanati mahama kanati hari ni ka junubu kera chogo wa in kasurati wa kanati misla jabal al bahr hari ni ka junubu chayara ka ke komi baji kankade ni tubira la ba ya faye wala yashihu haml hadhihi al aya hadhihi ala khair tawbati ate saha moka ni aya bila tubu balika de ate saha ikani aya bila tubu balika de mana ka fo ni mogo me hari ni ala soso ima tubi ko ala be junube yafa ay ate saha ka ya imbila oka lianna shirka la yughfaru liman lam yatubu minhu parce que mushriki ya fule mogo me matubi ka wala la ta yafa yi ina sera la ta yafa yi ate saha ikanni aya bila tubu baliwuka parce que ni mogo min sara musrikiya kala ta ya fage lagara ni aya tawsiri yede munun tubira an ibn abbas radiyallahu anhuma karisa min ibn abbas malaka je kabu fula be mari sembe bukhari kono anna an-nasa min ahli shirki kum mogo do mushrikun kanu qad qatalu faksaru mushriku do kele fulanna uye fagali ke kam mo chama faga musrikiya bu bolo fagali ke lawde fana uye mo chama faga wajanaw uye jene yake
faksaru kajene fana chaya fataw muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalu nunu de nana muhammadu machide mawkama mushriku de do kele uye fakalike kamugo chaman fakafula uye jene yake kachaya unana muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko innal ladhi taqulu wa tad'u ilayhi la hasanu a uko chidema ibake kaminfo ibake kamugo wale katamimma ko nyuma akanyi kosobe law tukhbirna anna lima amilina kafaratu nitunya an kibariya ko an ye bara mununke kafara bula ube yafa nitunya kibra noye ibake kaminfo ibake kamugo wale katamimma ko nyuma ndode me ne an ye mununke nitunya kibariya kube yafa anye lanyine munye ibe ngole katamine be min fambe dola asi ulu bolo junubu munum bola ku ulu teseka keslamai la nyine yode unana chide nyininka ibe min fo ibe wole ka tan mimma akanyi de ni tunya anke bare kawnye munun ke ko kafara bola ku be ya fanye wanajala alayni ayajigi walladhina la yad'una ma allahi wanajala alay ayajigi fanajala alay ayajigi والذين لا يدعون ما الله إله آخر ألقوا مؤمنون باتو في وري باتو كفر ألك وتباتو في وري باتو في وري كفر ألك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أن نوت ننفها نمني ألا يفغل حرام يا فنا فغراني سلام يا حق دوي ولا يجنون أن مؤمنون تجنياك ni aya jigna kata suratu furqana aya labanna bina afonyefe wanazala qawluhu alay ewa akakuma jigifana qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taghnatu min rahmatillah afo ya alaka jon aw munun dan temenaw yere ka junubu chamanke akana jigiti alaka nemala wal muradu min al ayati al ula qawluhu ta'ala bo aya fulu min fora gun kasir boro na aye kore ke katama suratu furqana kono la nyine yoro jumae illa man taba wa amana wa amila amalan salihan suratu furqana kono ni ala ko mo munum be bato fe ngoro bato ka far alaka mo munu walladin mo munu te bato fe ngoro bato ka far alaka ani mo munu no te mo faga ani mo munu no te jene yake aya kono man yafalu zalika yalqa asama يضاعف له العذاب ويغلد فيه مهانا نمو من ينونك يوم القيامة دو على بلا جابت دغلك ديما قيامة يدغ يالم بدوم لا جابا ينكونو ولا آية أناناكو إلا من تابا ونمو من توبرا نمو من توني مشركة دلا يتوبرا نمو من يمو چامان فقد كاسرو سلاميا حكيرة يتوبرا نمو من تنبي جنيا دك يتوبرا وعمل عملا صالحا iye bara nyuma ke fana fasa ulaika an yubaddilu Allah sayiatihum hasanati suratul furqan ala ko dola kai ka tubu mina doronte de adola nunun tigu ye bara jugum munu yere kala bolu de yele makka kuma nyumai bara jugum yere de be yele makka ke nyuma ke ka tubu doron mina wote koy bara jugum yere de be yele makka ke manyumai ala bi ka tubu mina ika bara jugum be yele ma yere ka ki manyumai waya jigna suratu furqana kono wa haja li hadith fihi dalalatu ni hadisa min fulani yadalula binna anna al murada annahu ta'ala yaghfiru jami'u dhalika ma tawbati ko ala be junubu be ya fa kafara tubuka mushrikiya nabi bolay tubira la ba ya fa mugo fagala ni tubira ala be ya faye jene yakila ngana ni tubira ala ba ya faye ala ba be ya fa kafara tubuka de wala yakhnatan abudun min rahmatillahi jon kana jigitige ala kan nemala wayne ajumatu junubuhu wa kasurati nika junubu bonyana chogo chayara chogo jon kana jigitige ala kan nemala fa inna baba rahmati wa tawbati washu ala kan nema bonda ani ala ka tubu bonda ayuro lende do
ayuru wadende do qala allah ta'ala ala ko ala min korta lenu o man ya'mali su'a ala ko ni mo min yebara jukuke aw yajlimu nafsahu ube yire kuntunya ni junubu doye summa yastaghfirullah o ko fe ala ya fadelin yajidillah ghafurur rahima ibe ala soro junubu sutura bagay ka ya faye ibe ala soro ne malikela wa qala ta'ala lako fi haqqil munafiqin akum munafiqu ka haqqala innal munafiqina fi darkil asfali minan nari alakum munafiqu de be jahannaba dembe juguma jahannaba kuno nifaqu itiqadi nifaqul akbar munafiqiyakum baba o be mu'min bolo ulu de be jahannaba dembe juguma walan tajida lahum nashira demre kelate soro bolo qiyama fana ne alako illa alladhina tabu waslahu fo munafiqi munu de be jiya kono no tobira uyu kam munafiqiya kera sababa ko min ciya dinala uya dila ala be yafuma har munafiqin ni ala ko munafiqin munum be jahannaba dembe duguma ni sara kare de ina sera Allah gara min ni tubira de pijiya kono kabuka munafiqiya la ikam munafiqiya kono na le min ciya dinala iya dila ala be yafaye wa qala tabaraka wa taala ala ko alami hera kacca kortaleno innal ladina fatanu lil mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu ala ko mo munu ni mu'minu chema la jarabu ka dinala ka mu'minu musamman la jarabu ka dinala o ko fe usara uma tubi ala bu jankata odela menu tubiradu ala bu ka junubu mina e ala bu ka tubu mina qala li hasan al basri rahmatullahi alayhi al hasan al basri ko ala kan nema baka unzuru ila hajar karami wal judi ako e kala jelike katan nim bonyama anin nim fonnan sireya qatalu awliya'ahu munu ni alaka bisinyu ni alaka waliju nyumon faqa wa huwa ya alaka jonyumon faqa wa huwa yad'uhum ila tawbati wal maghfirati ala bake ku wele kata tubu mani junubu yafa munu ye mu'minu chemon fitina ko dinala ku faqa ka muminu musulman fitina ko dina la ku faga uye alaka walijo faga ka alaka bisinyo fala mfaga wana tabe ya alaka fonan shiriyaye abake ku wale kata tubuma ani junubu yafa wali ayatu fi haja kasiratu jidda ayam munum benan nina nyugonala ka fo junubu tige jiya kono iye ika ala soso kera chogo chogo ka junubu kera chogo chogo e ka tubi kata alama kana jigitiga la kanemala ni tubira kata alama doro junubu temina ibulala babe yafa wa tawbatu yajubbu ma qablahu ciden ko tubu be fem bogoti junubu temina tubu ni tubira tubu babe bogoti ka be boy wal islam yahdimu ma qablahu wa tawbatu yahdimu ma qablahu ciden ko hadisa warela akussilamiya be junubu ne ala kuta guruja min teminanye tubu fana be junubuni ala kuta guruja min temenanye nitunye kafiri da ye kuma kafiri kuma fo ye kafiri ke wale ke ni silamiya ya be ka junubu guruja ka be boy ikera komi junubu te mo minna nitunye junubu ke sani ka tubi ni tubira tubu imbe junubu imbe guruja ka boy ibe ke mo ye bata kurade sa junubu tila nyala ka funan sirai aya munun nana nunu na nyugona la kacha wa fi sahihaini anana bukhari le muslim kono anni abi shaykh radiyallahu anhu anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam karisamna abu shaykh malaka je kabwama kabwala ka ciden alaka tanuna kisibaka hadithu alladhi qatala 99 nafsa mugo ka hadisa abu shaykh ye ciden ka hadisa fo jon ka hadisa mugomi na ye mogo bi kononto faga summa nadima mogo bi kononto ku bunu ni na fu ku faga fu foite ka yere togo ka bagoma ku faga mogo bi kononto wo kelen ko fedura atigini misra wasala abida min ubadi bani israila cenye bani salankade aye nyinin kalike bani salanka doni ke baga do ya nyinin ka parce que ale ko de ko donye doni ke baga ay doni ke baga do iranne la mba fika tubi
utara ceedo irala ja woye ala batola de doni tabolo ibe doni fasamantia doni hadisa kono difference min be ala batoni doni fanala komi wati yamina tuguni ni hadisa fana yorola akacca be komi fayda bawdoro wati bansoroy donc difference be batokela ani doni kibari nyongonche doni fana ani doni baliya difference bade bunu nyongonche uye ala batola bado de yirala hal lahum min tawbati fa qala Allah tumami komi bunkarsi ya hadisain fo bil maana ayere bina fo Allah ba amma hadisain yere samade nimbe daga ibe hadisain mana fo arabu kanna hari nima hadisain yere mana hadisain yere lafuju sama aya hadisain mana defo ako aye bato kelai tumami aye nyinin kalike ko ka doni ke badu yirala uye bato kela dore yirala atara bato kela nyininka ako mugo dore do ama ke koma yerede ako mugo dore do aye mugo bi kononto de fa na tigo ko abe tubi aka tubu be minawa bato kela inko tubu taye ala ta tubu mina ken kurune fuline na dimine mba aye bato kela nyere fa mugo faga ta kera keme sisa bon nim bato kela sisa ni doni ta bolo ka fatawa ke doni ti bolo kolo min bala ibese ka tigi halaki bi yere halak ale fule ka yere halaki deja ale fagara mais ala kan nema be tusur mugo fagala in kala ya kanda ala ya anya alla nyini ni tubu de ba dusukun kono ala male halaki suru fula be tumbe halaki ni ale fana tun taran nin kama yannin faga ba fo an ka continent kam mo fagala parce que tubu tinye tuguni aya ale fagalen ko fe ka keme dafa summa sala alima min ulamaihim o ko fe ayu ka doni ke baga doni ka mana an ko hadisa in forani mana de ayen nin kalike aye doni ke baga do yiranela uye do yirala uye doni ke baga baye bari salam ka doni ke baga bado de oye anana nin ka hal lahum min tawbati ko yala tububa alaywa فقال ومن يهول بينك وبين التوبة دونك با فل هر مثال يالا دونك با هر كما تشغو ني كامبي يردما وبي اوا اي كامبي مو وردما دونك با بودو تاغمان شو كونو دونك با نيادو اي رددو سينو اكو دونك با يمادو اكو مو دودو اي مو كمفا نيالا تيجي توبيرا كتوبو بمناوا doni ke bawo nya dolla halanu tamasura akamba ire de macho ako jombe se ka doyini ka tubuce jombe se ka doyini ka tubuce ni tubira alabi ka tubumina o ko fe doni ke baga yado hari na ya tubira albiya hada madem fana nyana mayro anno badde be hada madem mugo ni nyana mara tawhidi tigude chela akacha ala fe beke tawhidi tigiye ni nyana mara sunna mugo de chera akacha ala fe beke sunna mugo be sunna kanu idem benya yi muso benya me ni nyana mara musriku de chela ube bida mugo chela ube ala sosola u chela ube la halamina ube no de toila don ka ba ko ma ko ka tubu be mina de me yet me mugo keme faga nindugu kolo minna ibe nindugu kolo minna ninte dugu kolo nyuma de bon nindugu kolo la de بويا ثم أمره بجهاد إلى قرية يعبد الله فيها فقصدها وكف أي شيء بلا كتا دغو دوما دغو على باتو لو دبي على باتو دبي كو دغو كونو دغو نيمان ديرو أي شيء بلا كتا دغوما فاتاه الموت في أثناء الطريق شيء تاتو دغو نيمانا سيا نانا مسيرالا فاقتسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تمامي سيان نانا ما النمبو سيسا نيما ملكاو نانا جنغكتا ملكاو نانا نيما ملكاو كو أولو دبي النمنا parce ni abafe kata tubi de aka tubu imba du sukunde kono fana ande ba nimina nema malikaw yofu janga kata malikaw ko ay
awunde be nin ni mina ni nye mogo kemere fa ni manyuman kama herake awunde be nin ni mina tuma min nin kera fa amara Allah azza wa jalla an yaqisu ma bayna al ardina nin kele an ko hadisa ma Allah fuju sama nunu nye nyo so nin togola alaye ewa malika wore wunnaki uma alaye malika wore ci uduma hasawra wore la komi hada wore sawra wula bo akoshi saw be sosoli jumanna ya ukonni sayade nana maye mugo keme fa aba fe kata tubi de fana nema malika un kwamba ni mina beta tubi de tuba duskun kono yang kata malika un ko ande ba ni mina pasay mugo keme de fa bo o malika min nanu manin chogola akoshi sa dugu kolo fula ayu ce tilake na ya suru ce ni dugu kolo min ka suru ayo a konte o dugu kolo kan mawai na ya dugu kolo in fula ce suma na ya suru ni dugu kolo dugu inda ka suru janga katan malikawo ka ni mina na ya suru fana ya dugu kolo nunun ce suma ani dugu kolo nyuman da ka suru neman malikawo au ka ni mina فإلى أيهما كان أقرب فهو منها نايا سراني دوغو كولو من كسرو ودون كدو ده ناني دوغو كولو جوغون ده كسرا بي ولود لا ناني دوغو كولو ايوا نيومان ده كسرا بي ولود لا فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بالصبر تمامي ني دوغو كولو فرا تشيتلا ويا سرو تشي با في كهجرة كي كتا دوغو منا دوغو نيوما ano ka suruni sumuna kele de sumuna kele jumay don ko babu no sumunya kele ninde do be sumunya kele ken ninde ayi sumunya kele yede bolon ko ni laba ani bolon ko ni bacce ba fo ninde ma sumunya kele wiye dugu kolo nonun ce suma wiya soro ani dugu kolo nyuman ka suruni sumunya kele de aha فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليه بالسبر فخبرته ملائكة الرحمة وياسر الدقو كل نيوما أنو كسر نسبرنا كله ده نيما ملكاو يامنا من نيما ملكاو ولو يا نيمنا parce que ويا كونته دقو كل نيوما كمو ولا سيسا hadisa kuma ka wati sera hadisa nyere sama kunye munye ninye mugo kemere faga metuma mi atubira tubu imba dusukun kono adan tigara tubuka abeta tubu yorula saya nanama ala ya katubu mina bo anko de eska sini ante sageninka parce que kiro nuni hikima do de be o mi wakati sera parce que aben ni yoro la be do bolo munum be jahamiya sirauka ni muwatajila sirauka o hakila chaman de baharanka jamano kono sisa ko ewa kabaira jinu tigi ko mugote do jahannaba ka bo ube ko kaba ewa mugo fagala ni tugu ka mugo faga ko ala ko qur'ana kono o man yaqtul mu'mina muta'ammira fajazahu jahannama khalida fiha kataya laba ko ala ko ni mugo mi tugu ka mugo faga ikasaray jahannaba de ko mugo fagala tubu tay ko parce que ewa ku yebuna basi nyininka yala aya in tusirawa ako ama tusere ni ko ni tugu ka mugo falati alati ka tugu bina ayi ni nya hadisa sahale unde mogo faga ye junubu bayede mais ni mogo ya yere tugu ka mogo faga na tubira ala baka tugu mina o de kuma salenye donc sini ni ala sonna ambe hadisa yin amba dafa wala buna basika kuma tile nyoro min bala tafsiri na aya tafsiri na inshallah sini ni annofo ni ala sonna subhanakallahumma rabbuna bi amrika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسير ابن كثير آية بنا أن يكون